Ndabasuhuje ndabifuriza kugomba kugira ibihe byiza abakurikiye Juri TV. Ni ibiki biri kuvugwa aka kanya? Minisitiri Mariza Munda yakira itsinda ry'abasenateri baturutse mu Bufaransa. Naho Musenyeri Lingweneza Venuste yitabye Imana. Exidira ushinjwa kwiba telefone ya DBN yagizwe umwere. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi na FDLR zavuzwe mu Rugezi ho mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri icyo gihugu kandi Tshisekedi yategetse ingabo z'icyo gihugu komeka u Rwanda kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kuko umudepite yateje intugunda kubera inka yise y'u Rwanda. Naho mu Bufaransa Perezida Macron yavuze ko ntazajya ishyaka rye n'iritse itora y'abadepite. Israel yo yavuze ko yishe umuyobozi wa Hezbollah. Ngizi ingingo zigize amakuru mwategure kandi mujye kugezwaho nanjye Alexis Ntawigenera mbahaye ikaze kuri aya makuru arambuye. Dutangire kuri yivuga ko Minisitiri w'Ingabo Juvenal Mariza Munda yakire ndetse aganira n'intumwa z'abasenateri bo muri komite ishinzwe ububanye n'amahanga baturutse mu Bufaransa zigizwe na Marie Arlette Carlotti, Jean-Luc Kerouer na François Bonnou. Minisiteri y'Ingabo atangaje ko abasenateri bakirwa na Minisitiri w'Ingabo Mariza Munda kwa kabiri ku itariki 11 z'ukwa gatandatu, aho bari baherekejwe na Ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda Antoine Anfray ndetse n'umujyanama mu bya gisirikare muri Ambasade y'Ubufaransa. Ibiganiro byahuje abayobozi b'ikiba byibanze ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'iz'Ubufaransa. Muri Gicurasi uyu mwaka mu nama yaberaga i Paris yahuje itsinda cy'ingabo z'Ubufaransa n'iz'u Rwanda yasoje ibihugu byombi byemeranyijwe gushyigikira ubufatanye mu bya gisirikare. Iyi nama izwi nka Commission Militaire Mixte Franco-Rwandaise yari yitabiriwe n'itsinda ry'ingabo z'u Rwanda riyobowe n'umuyobozi muri Minisiteri y'Ingabo ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga Brigadier General Patrick Karuretwa. Iyo nama ribaye ku nshuro ya kabiri ikaba yari igamije kurushaho kwimakaza ubutwererane bw'ingabo z'ibihugu byombi. Izi ntumwa z'abasenateri baturutse mu Bufaransa kandi bakiriwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Retired General James Kabarebe. Baganiriye ku buryo bwo kwagura ubufatanye mu ngingo zinyuranye nk'ubufatanye mu bukungu, umutekano n'iterambere. Umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa uragenda uzahurwa ndetse no mu nzego zitandukanye, aho umwaka ushize ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'inkunga ya miliyoni 91 z'amayero azafasha mu rwego rw'ubuzima no mu guteza imbere ibikorwa remezo byo muri urwo rwego. Naho Musenyeri Lingweneza Venuste yitabye Imana. Musenyeri Lingweneza Venuste ari umuyobozi wa paruwasi yo mu Bubiligi ahitwa Westerlo yo muri Arkidiocese ya Bruxelles Marine yitabye Imana mu ijoro ryo kwa 9 z'ukwa gatandatu 2024. Nkuko byatangajwe na bimwe mu binyamakuru bya Kiliziya Gatolika bitandukanye ku isi birimo n'Ikinyamateka, ngo Musenyeri yaguye mu Bubiligi yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuyobora seminari nkuru ya Philosophicum ya Kabgayi, aho kuri ubu yayoboraga paruwasi y'i Westerlo Brabant Wallon muri Arkidiocese ya Bruxelles Marine. Musenyeri Lingweneza Venuste yavukiye muri Diocese ya Butare tariki ya 4 z'ukwa 8 1951. Ahabwa isakaramento ry'ubusasaridoti ku itariki ya 8 z'ukwa 8 mu 1976. Musenyeri Lingweneza niwe wabaye umuyobozi wa mbere wa seminari nkuru ya Kabgayi kugeza mu 1994. Mu yandi makuru, Ndagijimana wakekwaho kwiba telefone ya DBN yagizwe umwere. Ndagijimana Eric wamenyekanye nka Exidira wari umaze igihe akurikiranyweho kwiba telefone ya DBN yagizwe umwere n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu isomwa ry'urubanza ryabaye kwa 12 Kamena mu 2024. Ni nyuma y'uko kwa 3 Kamena mu 2024 urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwaburanishaga mu mizi urubanza Ndagijimana yaregwagamo n'umushinjacyaha kwiba telefone ya DBN. Icyaha cyabereye i Bujumbura ku itariki ya 24 z'ukwa 12 mu 2023. Urukiko rwagize umwere uyu musore nyuma y'uko ubushinjacyaha bwo bwari bwamasabiye gufunga imyaka 2. Telefone ya DBN yibiwe i Bujumbura mu Burundi ku itariki ya 1 Ukwakira mu 2024 mu ijoro ryabereyemo igitaramo cyabereye ahitwa Eden Garden Resort mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Nyuma yo kwibwa iyo telefone, Ndagijimana yaje kuregwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwari rwategetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30. Icyemezo uyu musore yaje kujurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge birangira mu Gushyingo kwa 2024 arekuwe akurikiranwa ari hanze. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, amakuru mashya y'ingabo z'u Burundi na FDLR zavuzwe mu Rugezi ho mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni ibiki bizigenza. Amakuru mashya y'ingabo z'u Burundi na FDLR Mayimayi n'imbonerakure zavuzwe mu Rugezi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni ibiki byazigenzaga. Nahagana ku isazo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo amakuru yaje avuga ko ingabo z'u Burundi zageze mu bice byo muri lokalite ya Rugezi haherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Nkuko iyi nkuru dukesha abaturiye ibyo bice bivuga nuko aba basirikare b'u Burundi bivuga ko bamaze
kwivanga na Mayimayi, FDLR ndetse kandi ngo bari kumwe n'imbonerakure z'u Burundi. Iri huriro rigizwe n'ingabo z'u Burundi, Mayimayi, imbonerakure na FDLR kugera kwaryo muri aka gace ka Rugezi ahahoze ari mu birindiro bikomeye by'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi za Red Tabara, aho zabishinze mu 2023 ngo zaje zivuye Minembwe, izindi ziturutse mu bice byo mu mashyamba ya Baraka na Uvira. Byasobanuye ko izavuye mu Minembwe n'izavuye mu mashyamba zose zahuriye ahitwa mu Rugera, ziza kumanuka mu Rugera nyuma berekeza Rugezi. Ibyo byabaye nyuma y'uko inyeshyamba zo mu mutwe wa Mayimayi uyobowe na General Hamuri Yakutumba zari zakozanyijeho n'umutwe wa Red Tabara. Uko guhangana kwamaze iminsi 3 biza kurangira, ariko Red Tabara ihunze muri ibyo bice bya Rugezi, Kabanju na Gitumba, ihungira mu misozi ya Nyabibuye no muri Mbunda. Gusa andi makuru avuga ko ingabo z'u Burundi zitazwi zaherekeje nyuma y'uko zari zagaragaye mu Makoko mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe, bitandukanye n'izindi ngabo nazo zagaragaye muri Nyagishasha ho muri Biziba, ariko bigakekwa ko zaje ziva muri zo zageze mu Rugezi. Ingabo z'u Burundi zongeye kuvugwa cyane mu misozi miremire y'Umurenge mu ntangiriro z'uku kwezi turimo. Ni mu gihe mu cyumweru gishize byavuzwe ko leta y'iki gihugu cy'u Burundi yambukije abasirikare benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baza koherezwa mu misozi miremire y'Umurenge mu bice bya Minembwe. Nyuma y'uko zambutse byagiye bivugwa kenshi ko zishaka kuneho na Colonel Runda Michel wamayimaye ku izina rya Makanika. Ibyo byaje kurushaho kuvugwa cyane mu gihe ingabo z'u Burundi zivanze na FDLR na Mayimayi izwiho kwica no kunyaga inka z'abanyamurenge no kubasahura ibyabo. Tuki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi Minisitiri w'Ingabo yongeye guhamya ko bagifite gahunda yo kwiyomekaho u Rwanda. Nkuko tubikesha ikinyamakuru Primo Media, Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi yatanze amabwiriza yo kwigarurira uduce ingabo ze zimaze gutakaza muri Kivu y'Amajyaruguru no gutera u Rwanda bakarwiyomekaho. Amagambo Kabombo yashyize ku rukuta rwa X ayakurikiza amashusho agaragaza Perezida Tshisekedi n'abandi basirikare barimo umugaba mukuru w'ingabo Christian Chiwewe afite ikarita ya Kongo mu ntoki basa nk'abo ari kuyiganiraho. Kabombo ari muri guverinoma yemejwe kuri uyu wa kabiri yakurikijeho amagambo avuga ko Tshisekedi yatanze amabwiriza yo kugaruza uduce twose umutwe wa M23 umaze kwigarurira kugeza baniyometseho u Rwanda. Si ubwa mbere abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakangishije u Rwanda kurutera nyuma y'aho umutwe wa M23 uburiye imirwano ikigarura ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera z'umwaka ushize ubwo Perezida Tshisekedi yamamarizaga manda ya kabiri yavugiye kuri radio ko nihongera kuvuga isasu rimwe gusa azahita ategeka ingabo ze gutera u Rwanda. Icyo gihe yavuze ko bitazamusaba ko ingabo zigera ku butaka bw'u Rwanda ngo kuko afite intwaro zishobora kurasa Kigali ziri Goma. Mu nama y'umushyikirano yabaye muri Mutarama uyu mwaka, Perezida Kagame yijeje abanyarwanda ko umutekano wabo urinzwe. Aho muri Kongo kandi Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho gahunda ya guverinoma ye izagenderaho, harimo no kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho gahunda yo kurangiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nibyo Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze mu muhango wo kwemeza guverinoma nshya ya Kinshasa. Ibyo yabitangaje kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 z'ukwa gatandatu 2024. Suminwa yagaragaje ko ibi bizakorwa muri iyi myaka 5 izabikurikiye iyi leta. Mu ijambo ry'uyu muyobozi yavuze ibintu bitatu iyi guverinoma izibandaho hagati y'2024 ndetse n'2028. Suminwa usanzwe ari inzobere mu bukungu yavuze ko inkingi ya mbere ari uguhanga imirimo no kuzamura ubushobozi bw'ingo bwo guhaha ibibatunga muri ibi bihe by'izamuka ry'ibiciro rikomeye. Yavuze kandi ko ibi bigomba kugendana no gusaranganya ubukungu bw'igihugu mu buryo bukwiye kandi bungana, hamwe n'icyerekezo Kigali cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'2025 cyo kurandura ubukene. Yagize ati gusa intambara z'imitwe yitwaje intwaro zihora zigaruka zidindiza iterambere ry'ubukungu, hakiyongeraho ubukene, ubusumbane n'ingaruka zihindagurika ry'ikirere bikomeza kudindiza abaturage. Yakomeje agira ati nkuko mubizi igihugu cyacu cyatewe n'abo banzi bituma miliyoni z'abaturage bacu baba mu buhungiro bugarijwe n'imirire mibi, inzara n'agahinda. Yavuze ko leta igomba kugira icyo ikora byihutirwa mu gufasha abaturage bari mu kaga mu burasirazuba no gukora ibishoboka mu guhagarika ibitero iki gihugu cyagabweho n'abo hanze no kugarura amahoro. Yagize ati niyo mpamvu inkingi ya kabiri y'iyi guverinoma igendanye no kurinda ubusugire bw'igihugu no kurinda abaturage n'ibyabo. Yakomeje agira ati ayo angana na 20% by'ingengo y'imari y'igihugu ya leta nshya. Gusa ntiyavuze ko leta izongera imbaraga mu mirwano ihanganyemo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati tugiye gukora ibishoboka byose tuyobowe na Perezida Felix Tshisekedi mu kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Imyaka irenga 2 irashize intambara yubuye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa
Kinshasa. Uyu mutwe ukaba umaze kwigarurira ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko bwatewe n'igisirikare cy'u Rwanda biciye muri M23. Ibyo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma, ahubwo rukavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Nubwo ari uko bimeze, arabona ko umugore ashobora kuzana impinduka muri iki gihugu kimaze hafi imyaka 30 kiri mu ntambara. Tubibutse ko Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari we wa mbere w'umugore ukuriye leta mu mateka y'iki gihugu. Leta yigizwe ahanini n'abaminisitiri bo mu ihuriro ryo muri Union Sacrée risanzwe ku butegetsi. Bashingiye kuri ibi, abasesenguzi kandi bavuga ko nta mpinduka zitezwe kuri iyi leta nshya ku kibazo cya M23. Tutarava Kinshasa kandi, umudepite yateje intugunda kubera inka y'isi y'u Rwanda. Umudepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateje intugunda mu nteko inshinga amategeko kubera inka y'isi y'u Rwanda igaragara muri gahunda za guverinoma nshya iyobowe na Judith Suminwa Tuluka. Ku munsi w'ejo nibwo abadepite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakira indahiro y'abagize guverinoma nshya nyuma yaho bakizweho mu mpera za Gicurasi. Minisitiri w'Intebe Taruka yamurikiye abadepite agatabo kagaragaza gahunda ya guverinoma ye ifite mu myaka 5. Yagenewe ingengo y'imari ya miliyoni 92.9 z'amadolari y'Amerika. Ku gifuniko cy'ako gatabo hagaragaraho ikirango cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amafoto z'inzego zizibandwaho cyane arimo inka. Izi nka ni z'umudepite witwa Crespe Bindure Mitono yagize ikibazo kuko ngo ari ikirango cy'u Rwanda. Uyu mudepite yabwiye abagize guverinoma ati: "Mwashyize ibigori mushyira inka mu mwanya uri ikirango cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inka iri hano ni ikimenyetso cy'u Rwanda niba mutabizi." Abadepite basekeye rimwe nyuma yo kumva ijambo rya perezida wabo Vital Kamerhe amusubiza ko u Rwanda atari cyo gihugu cyonyine gifite inka. Ati: "Honorable Bindure, ntabwo twaha inka zose Abanyarwanda." Abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo borora inka cyane, ndetse bashinze amashyirahamwe akomeye yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi arimo Kopayeki. Amakuru avugwa hanze y'umugabane wa Afurika, Perezida Macron yavuze ko nta hazajya ishyaka rye niritsindwa amatora y'abadepite. Perezida wa France Emmanuel Macron yashimangiye ko nta hazajya ishyaka rye rya Renaissance niritagira ubwiganze mu matora y'abadepite ateganyijwe kuri 30 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Ku cyumweru gishize nibwo Macron yasheshe inteko inshinga amategeko ategeka ko hakorwa andi matora tariki ya 30 Kamena. Byatewe no gutsindwa mu matora yagize inteko inshinga amategeko y'u Burayi, aho Bufaransa ishyaka rya Rassemblement National rya Marine Le Pen byabonye imyanya myinshi. Le Pen yavuze ko kugira ngo bemere ishyirwaho rya guverinoma ihuriweho, Macron azabanza kwegura ibintu Macron atakozwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatatu, Macron yavuze ko ibyo kwegura bitarimo kandi ko bitazabaho. Yavuze ko nkuko itegeko nshinga ribisaba, amatora y'abadepite narangizwa hazajyaho minisitiri w'intebe mushya. Avuga ko bitazabisobanuye ko ubutegetsi bugiye mu maboko y'abahezanguni basanzwe batajya imbizi na leta. Mu matora y'abadepite ateganyijwe nyuma yo gusesa inteko, hari amahirwe menshi ko n'ubundi amashyaka atavuga rumwe na leta, cyane cyane abagendera ku matwara akaze, ashobora kwiganza cyane mu nteko. Amerika yo yemeye guha intwaro brigade ya Azov muri Ukraine ivugwaho kugirana isano n'abanazi. Amerika yakoye itegeko ryari rimaze igihe kinini ribuza guha intwaro n'amahugurwa brigade ya Azov yo muri Ukraine. Inkomoko yayo yatewe impaka zishingiye ku bivugwa ko yabifitanye isano n'imitwe y'abahezanguni b'abazungu. Umuvugizi w'ishami rya leta yabwiye BBC ko gahunda yo gusuzuma yasanze nta kimenyetso cyerekana ko hari ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ryakozwe n'iriya brigade. Brigade ya Azov ubu ni umutwe w'ingabo z'igihugu cya Ukraine. Yashimiye iki gikorwa avuga ko ibinyoma by'Uburusiya byakubise igihwereye. Moscow yamaganye iki cyemezo, aho umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov avuga ko Amerika yiteguye no gukundana n'abanazi kugira ngo bace intege Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yakunze gushinja guverinoma y'ubutegetsi bwa Ukraine n'ubutegetsi bw'abanzi kugira ngo agerageze kwerekana impamvu yabanje kwigarurira umujyi wa Ukraine uherereye mu majyepfo ya Crimea no gufasha abarwanyi bashyigikiwe na Moscow mu burasirazuba mu 2014. Byakurikiwe n'igitero cyagutse mu 2022. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri ivuga ko Israel yishe umuyobozi wa Hezbollah. Ubuyobozi bw'ingabo za Israel bwatangaje ko izi ngabo zahitanye Sami Taleb Abdullah, wari umuyobozi wa Hezbollah. The Jerusalem Post yatangaje ko yamutsinze mu biro bya Hezbollah biri ahitwa Juweya mu majyepfo ya Lebanon. Ingabo za Israel zamurashe misile zimwicana n'abandi bantu batatu, barimo undi muyobozi wa Hezbollah ushinzwe ibikorwa ku rugamba, abo bita ba Field Commander. Uwo ni witwa Abdullah, akaba yayoboraga umutwe witwa Nasser Unity. Israel ivuga ko mu myaka myinshi yatambutse Abdullah yateguye ibitero byinshi byagabye ku butaka bwayo.
Hagati aho kandi Israel ivuga ko hari abarwanyi ba Hezbollah 300 bishwe guhera mu kwakira kw'ibihumbi 2023 ubwo yatangizaga intambara kuri Hamas muri Gaza. Inshuti bakunzi ba Juri TV ni naha dusoreje amakuru twabateguriye, tubashimira kwa mwari mwayakurikiye, turabarekera kuguma gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro.